kargerin mebreketin destubaniyan رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه شنوندگان اوچیان رادیو دنگی گل دن باشگودارن هجا ایرو 27 مجدار 2024 چهارشنبه 46 سالگیر پارتیا کارکن کردستان PKK روژا وژینه اوروج لتوای شیدن کردستان لریبرا پو لگرتی نازادی گرلین کردستان هر وا توای مروانی و گل کردستان ر پیروز به بلگودار نجال بروکسل ساعت نه 10 لامه دیجی 12 امنو چند نوا روژه ده پیش هیچ بکن دم آزادی ریبر آپویه جشن وژینه سرسال پارتیا کارکر کردستان PKK پیروز و لشهیدن شورش آزادیه لشورشگر و شروان ده چپرادا لدایب و بابن شهیدان لکنن سر روی زاروکن شهیدان لکارکر و همو خباتکاران لآزادیا گرتین زندانان لآمادا مظلومان لقامش لوکا جیگر خوینان لسلیمانی و هولیر دیانان لمهابادا قادیان لکوبانیا آرینان لریبران سروک آپو و هر چار پرچن کردستان جشن وژینه پیروز به دوران کالکان گوت تکوشینا جبو آزادی ریبرا پوی سالا 47 ده هین خورتر ببه اندام کمیته ریبرا PKK دوران کالکان ده برنامه انرخاندنا خوده گوت دما دولت ترک ایریشاند که کمکوژیاند که لروجاوا کور لسر کور نهشتن اگر براستی فکر وان هاتی گوهرتن اگر devj siyaset و مجی قرکر میتینگر و فاشیست بردانه اگر آلیگیر چاری سریا پرسکریکا کردن اگر میسیون ریبرا پو دبینن دویل گوری وی تاو بگرن یا کناهاتی کرن روژه وین بی بنگهن و دخوازن لیستیکان بکن و دستلات تاریخ خود دریج بکن تی علاقه وان براستی ردینه همو لیستیکن دوی کس بکوتن آوان نخاپه Kalkan Diyarbakır ریبرا پو هین دار زاندنا امرالیه ده گوت ملی ترکیه تکوشنا دموکراسی مشان امن کارن تشتکیدن قبول بکن راستیا PKK و تکوشینا نفست سالی دیگه اوه دموکراتیک بونا ترکیه و روشلاتا ناوین امورو وین آزاده PKK آزادیا کردان هر تیم ده دموکراتیک بونا ترکیه و روشلاتا ناوین ده دید و تکوشین کرد لسر و بنگی امی لدورا آزادیا فیزیکی ریبرا پو تکوشینا لهر قادی به پلان و ریخستینی بمشن دوران کالکان دست شانکر کوشر دوام دیگه و گوت اگر چاره سریه دخوازن ده مرجن ریبرا پو باش بکن آزاد بکن گله کرد برخودانا گله کرد تروریزه نکن اگر وان نکن بلازانه بکو ام وکه تفگر هین بهتر آماده نه به پلانن و به بریارن ام سالا 47 تکوشین برنگه که هین به بریار و پلان پیشوازی دکن ام تکوشین سالا 47 کو بنگه هاوی آزادی فیزیکی ریبر اپو هه لهر قاده هین به خورتی بمشینن و سرکفتن مزن به دست بخن سالبگر دامزراندنا PKK لبنار قندیل هات سلاف کرن دا خویانی جالی جودی قندیل و هات تایند چالاکی دا بانکا مزین کرنا برخودانی هات کرن ریبرا پولا برانبر همو یشکان دا برخودانی که خباتی که نواسو به وطانی دست پیکدو دوزی آزادی گلکی به همو جان داناسان لامان کادا هیوا پیورکانی خبات و تکوشان بو همو گلانی سم لیکراو جنان گنجان سوشالسکان و دیموکراتکان گلی کدو جنان و گنجان لکاتک دا که خبات و تکوشانی ریبرا پیان بینی ام خبات و تکوشانه که دا پیورکانی جیانی خویان و جیانی تکوشان لسان پیوران بنیادنا لسرم بنماش گلی کدو گلانی سم لیکراو جنان و گنجان جنوسایدی که فیزیکی و کلتوری رزگاریان بو لامان کادا هدایگونی که نویان با ریبراتی ریبرکان خوکان تاڕۆژگاری ئەم ڕۆژپانەلای هێرشەکان لەسەر ڕێبەر ئاپ و حرەکەتی ئاپۆیی و گەلان گەلی ئاپۆیی بەرداون و لەلایەک تریشەوە ڕێبەر ئاپ و حرەکەتی ئاپۆیی و گەلی ئاپۆیی بە تێکۆشان و بەرخودانێکی ناوازە و بێوەچان زەبرێکی کوشندیان لە جی داگیرکەر و خێناتکەران وەشاندووە
ئەم تێکۆشانە بە تەواوەتی ترسی خسۆتە دڵ و مێشک و خوێنی داگیرکەر و خیان لێکراوەکان کۆمەلگایەکی ئازادی خوازی ژنان لە هەموو بارەکاندا بڵاو بکەنەوە و هەمیشە لە نێو تێکۆشان و چالاکیدا بن. جارێکی تر بە بۆنەی 27 سەرماوەز کە دەکاتە 27 دامەزانینی پاردەکەمان پەکەکە لە ڕێبەر ئاپ و شەیدان و خانەوادەی شەیدان گەریلاکانی ئازادی کوردستان وڵات پاڕێزان و خەباتکاران و ژنان و گەنجان لە هەموو نەتەوەکان و مرۆڤایەتی پیرۆز دەکەین. Şandaya Reveberiya Xweser bi parlamenterên Avrupayê re civiyan Şandaya Reveberiya Xweseriya Demokratik a Herêma Bakur û Şatê Sûriyê ya ji nûnerên Reveberiye li Avrupayê Abdulkerim Ömer û nûnerê Reveberiye li Fransayê Kerim Qamar pêk tê 26 mijdara 2024 li avaya Meclisa Avrupayê li bajar Strasbourgê Fransayê bi parlamenterê Meclisa Avrupayê André Sikerder, Daniel Delvel, Lonsa Orland, Cecilia Stradere civiyan her du aliyan de civile de nerinen derbarê rewş û geşedanên li Herêma Bakur û Şatê Sûriyê astengehên pêşa Reveberiya Xweser li astên siyasî mirovî aborî ewlehiyê xeteriya Daişê ya ku vê dawiyê dîsa çalayek bûye xwe ji nû ve birêxistin dike hatin nirxandin. Şandê Reveberiya Xweser balkişan ser encamên şerê di navbera İsraîl, Hamas û Hîzbullahê de li ser rewşa li Herêmê êrişên domdar ên dewleta Tirk û hedefgirtina binesa Herêmê îstasyonên kehrebeyê, gazê, avê, saziyên sivîl û xizmetguzariyê. Her war şandeyê got êrişên dewleta Tirk ewlehiya Herêmê têk dibe ku ji bo Daişê firsendeke da ku xwe ji nû ve birêxistin bike. Şandeyê Reveberiya Xweser got divê hêzên navneteyî û berpirsiyariyên xwe bicih bînin, piştgiriya Reveberiya Xweser li ser tevayî astên siyasî mirovî aborî û leşkerî bikin ji bo ku bikare li hemberî xeteriya Daişê bisekine û rê li pêşiya pelên koçberiyê komî bigire. We are the autonomous administration of North and East Syria is representing 5 million people. Milîsê Sinan Dersimên HBDH li İstanbul li İzmirê agir berda fabrikayê ke. Milîsên Sinan Dersimên tevgera şoreşa yekbûya Gelan bi daxuyaneke ragihan ku li İzmirê agir berdan fabrikayê keseke faşîst di daxuyanê de hat ragihand ku fabrika bi teknîkeke teybet hatiye şewitandin û çalakî ji bo silavkirina salvegera damezrandira pêkekê hatiye kirin. Li gurî daxuyanên navçeya Selçûka İzmirê li taxa İsabêylê fabrikaya hilberîna qaseya plastik hatiye şewitandin. Li Dêrsimê çar kesendin hatin girtin li Dêrsimê endamê sendikaya Sêsa Dêrsimê Enes Boran jî heye bi boneya bi bahaneya beşdarî çalakiya şermezarkirina desteserkirina vînê bû girtin bin çavan de çar welatî piştî îfadeyê li Müdîriyeta Polîsan a dozgiriyê bi daxwaza girtina şandin dadgehê. Dadgeh hatir bi boneya li hemberî polîsan li ber xwe daye çar kes girtin û şandin girtikê. Serokebariya Dêrsimê Doğukan Kudat ku polîsan li hemberî kesek û mafê xwe yê civîn û xwe peşandirê ya aştiyane bi kar anîne hêzeke bê pîvan bi kar aniye û ew girtin bin çavan de. Em ê derbarê raydarên ku di dema binçavkirînê de îşkence kirine û yên çavên xwe jî îşkenceyle girtine serlêdanê suç bikin. Parêziyet Kudat kut ku Enes Boran de encama êrişa polîsan de bi gulên plastîkê ji çav û milê xwe birîndar bû li nexweşxaneyê hatiye derman kirin. Hejmarê kesên li Şirnexê jî di serdegirtinên malan de hatin binçavkirin derket 23 di serdegirtinên malan ên li bajarokê Ereban a navçeya Hezexê ya Şirnexê de endama meclisa girtiya bajêra Dem Partiyê Müzeyyen İnan û du kesên navê wan nehat zanîn hatin binçavkirin. Duh de encama serdegirtina malan ên li Şirnexê de 20 kes hatibû binçavkirin. Navên hin kesên hatine binçavkirin evin Zinar Elinç, Hilal Kızılcan, Ömer Basan, Ahmet Sevim, Kadri İrtegun, Salih Ürger, Haki Belge û Nizar Akbaşın. Liwane riya 158 gundan ji ber berfê hate girtin. Liwane ji şevê din ve berf dibare û ji ber berfê hetana riyên 158 gundan hatiye girtin. Li gurî şaredarê bajarê mezina Wanê li Miksê riya 71 gundan, li Elbakê riya 19 gundan, li Westanê riya 13 gundan, li Payîzavayê riya 17 gundan, li riya Armûşê riya 12 gundan û li Qelqeliyê jî riyê gundekê hatiye girtin. Xebatên ji bo vekirina riyan didome. Pêlê godan cemen û çên saat deh pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.